Hai menazi ibeting chua ilungta pen mene na mai kapai kyu zing kamadai kamai gumara sam news kederin sa CHUNA Times biagane ranglia ga radalei Nagaland sokri ne mihai mena soga rang bagai ze hindi kana Nagaland Liquor Total Prohibition Act 1989 nai Power Sector Law tingti gunai pikadawang bezai pimizun je pibeta tu mati makcheta kyurabe monsoon session kapai kyu zingkai sna 27 August kana bamchu je kapai kyu zingkai skui 29 August ka chang te kyurabe ge Nagaland de gu hindi ka tulemara me suket lungket hange karu babam State Assembly ge apo dorame ge sama bin samongule ke cheleng Aipo samze cabinet meeting sokri pepurame chief minister office ke samhe bin samong bage minister na government spokesperson sokri ke lege sabepu kezi kenya na saze Nagaland sokri ne tingti gu hindi pik dawanga beta teura ranga beze Nagaland de ge hazozoro phimak pe hindi tingkum himrori ate ta te wangbe pimi jun je pegai ran se kai je rakhaga beze nai tingu society ne telung ra kanang buli gumze hindi telu kai ra ninglei je salei Power Sector Law Nagaland sokri na saze electricity kulole ne ge mi kababe ngorang zigne single point metering system mi kababe telung be mi kandera kloket ke meter ketru na kaize tingkum ge mi kababe telung be mi kulogu ka sakram bo village authority da gane rangkang tewang duira perit kain suibe hindi lutulu ze hindi ka chibe telura gulei je kcheleng Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma ne saz Nagong district ke hlemena poine tingkum krema dai puidu gang rape kizit rome bona ka duiga beze zemna lui lungpung makpe hindi to pang benai mo ma to gaide leje saleng Marasam pomene saz Nagong district dihinge hlemena poine du kizit rome bona ka duibe pepeze danai ka pai ke zinga kana ting hegige hlemena poine tuition class tet loi luze peki met tet wang rai rabi hige kizit rome bona hlemena poine du tui luze ka dui loi luze nam kange unconscious malam sita dize ka dia ka bedele ke cheleng Himanta Biswa Sarma na saze apo doge ka se beta to gani melei na du lunzen makule zai hindi ne samram ze gaize le deigule je salei Sarma ne Assam Degu Police Pepe Director General of Police GP Singh dage apo bam kyami terarangai ze njet pelunge hindi teleti meramedu hindi ligum zele dega rahang rangai delei Marasam pomene saze Assam Police ne njimai ka pai kyu zing ka chum rimage Nagong district di hinge lemena poine tingkum krema dai puidu gang rape ka duima bo mina hangket pezine tafazul Islam nimto de lezai mina hanga du pezela rile ka chewleng Nepal Day Tanahan District en Jimai ka pai kyu zenga ka chum rimai ge Indian gu bus gri di be te be te ne mina hanga dai du pung be gri tingnai shazu be gane gri control to lak chize marsang ding gyu ki me ko kyu ga be gane ka chai pum kre me dai ngo do de leize Nepal Armed Force Police ku high clay to jesm sa be spokesperson Kumar Nyupani ne salei Tanahan District Police Officer DSP Dev Kumar Rayana saze apo gri di be bus ku registration number ze UPFT 7623 leizai gri di be ze Pokhara gane Katmadu te bete te gane ngyu ki me kokyu di gulei ze salei Uttar Pradesh Relief Commissioner ne saza po misui shabe pepege Uttar Pradesh pedena me gri di bege te bete te pege chogu me ka zo me be chi milu rahang tatoi hang zala leizai sokri gure je te pe sub divisional magistrate Maharaj Gadu Nepal dei me pega siga beta to rahang langai ne le ke cheleng Marasam pomene saza chunaria ka chang rescue operation nri perabata te kyu zala leizai mati mak pelunge pelam plane chimi gu de leize saleng Peren district Nagaland ge tingru so makche tingru ke bizigene pa bam misong ka bege me bizigene anui local padena ramahangge to ka bok panai to ka khebe chang je bam delei je saleng Marasam pomene sasa apo me ke bam rameze tening subdivision kangge bambe tesen village na ta sangking ge ki ka ke pa bam misong ka bege me bene fui ka hara me tin cha do bi benai anui zimena da ge making be dora ka tanang le ke chulei Marasam pomene saze local authority solkri kyure zete me bone me beba me paktetche me kyube gene tensioni bera me pa mapize pathoka nang batara me tezela le kchuleng India de gubodi pe Prime Minister Narendra Modi ne jimai ka pai kyu jing ka chum rima ge Ukraine de inkiametet behige PM Modi ne Ukraine de guhanglia pe President Volodymyr Zelenskyy du Kiev namdi ge doze India de na Ukraine de kakke swin sang betuze tu perenchi ga beta tu agreement madai sign to gaidele ai meram ze agriculture kri hlu ge leinu ne hra chiling be food industry ke te ka sak misonga tele pepe de medicine robe ge te ber heuzer me culture
pram pejet se nai humanitarian assistance zemna lu lung ke keche ngong ya je ngagai bam rahange India de na Ukraine de ne agreement sang de gaidele Prime Minister Narendra Modi ne saje India de ane de CE hege nai bahange zogai zebam de leizai Ukraine de na Russia de kakke rei to bi hi ke ketlam do polia sumak se trimak se bam de leize sale PM Modi ne sakating migarai ze Ukraine na Russia de kakke rei tu tet se bambe ke keche kaimak pe wangsang ra sam kampo bem fuirne rei tu so ngam gulei ze kcheleng Zai Modi ne saje agumbe ki bem fuige Ukraine na Russia de ne te gyuradina India de ne pakakke de CE da ra te gulei ze saleng Congress Party ne anui North East gunam di rame Kohima Nagaland na Imphal Manipur ge Modani Mega Scam Modi na Adani Group ne India pade na magurang kang misong ga ga to ni bedeu ke Congress Party ne sokridu punira tabetulia gaise fu hindi rame rote petariam te kyuse apo Modani Mega Scam de ge Joint Parliamentary Committee ne plam plana ka thai sigura nang leize ke de lei Aipo protest pe pibang dim chuga beze Congress kyangna go body pay senior Congress leader na ki beze Securities and Exchange Board of India SEBI go bam pay chairperson patapam genetin soga rajaine rangkang pa bam beze tekani be bam chi ma pede palam plana ka thai sigura ke de Manipur Chief Minister N. Biren Singh ne psui be na to besam Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma dage pegais Manipuri helet ko associate official language sokri ki gu sarit ki office lesiki na tuki ramege Manipuri ko district madai Sachet Karimganj Hailakandi na hozage telung do dele je phegai bezegene Assam sokri du ko to besam pegai dele Manipur Chief Minister N. Biren Singh ne saje Manipuri helet ko Assam dege associate official language de leze du pet kabine Assam dege Manipuri hezel mabo lungmegu pram pejese culture social na linguistic identity ko let gumgabe changu de leze ka chewleng Assam Official Language Amendment Bill tingkum chang na ja kam daise danai ka pai ke jeng ka na ba ma ge Assam Legislative Assembly autumn season Assam de go hindi ka tlemra me suket lumket hange ka ro bam ge Assam Parliamentary Affairs Minister Piyush Hazarika ne same bin samongra pe ke gaise bill pass te ga deleng Duran Cup Organizing Committee India de gungit puin thalit betariam dilang bele pet kama bongne zimai ka pai ke jeng ka chum rimai ge pichi gaise 133rd edition of Indian Oil Duran Cup Football Tournament semi-final match Northeast United FC na Shillong Lajong FC kakke thara pa bam sing ba ane Kolkata ge ka gaibe pa bam na pi to ki ligaise Jawaharlal Nehru Stadium Shillong ge thara go de leise sale Semi-final match thara beze ka pai ke je ka srok mamai ting hegi kunta mingye pi ge Northeast United FC na Shillong Lajong FC kakke semi-final thara te helega dele plam ane football fan ramene Duran Cup Organizing Committee boda ge semi-final thara bebam te helega ra ki je ke mong ba melugum je hazoga dele kane final match ane Kolkata ge ne thara go le je sale Pigai zang kingani melene du to dele azina long tapen me na mai gomara sam news Chuna Times agene logai dele